Santa Susanna va ser de les destinacions pioneres a especialitzar-se en la destinació de turisme esportiu. És un municipi que és excel·lent especialment per estajos esportius d'equips que vulguin tenir aquí la capacitat de fer ús, d'aprofitar la infraestructura fantàstica d'allotjament que té. Santa Susanna, por su ubicación cerca de grandes aeropuertos, por su clima, por su gente, ¿por qué no decirlo?, por su municipalidad, por su alcalde, porque hay que entender los valores del deporte y lo que significa para una ciudad que vive en la industria del turismo el deporte y, por qué no decirlo, para el deporte lo que significa encontrar esa comprensión. Creo que és una combinació ganadora. La impressió ha sigut general molt positiva. Evidentment, turísticament ens aporta molt, és donar-nos a conèixer a tots aquests països que han estat aquí avui, demà i molts dies per endavant. For a small population, it's fantastic to see that it has the capacity to put on events like this, to really attract people of all backgrounds. I think that's all any tourist destination could ask for. Tenemos casi 300 periodistas acá durante toda una semana y seguro que cuando van a volver a su país van a escribir, van a hablar con la gente y decir, estuve una semana en Santa Susanna, fue fantástico. Y la gente va a buscar para poder volver y quizás organizar otros eventos. If I had an event, I would come here to host an event. If there was ever something that I needed to have in Europe that had an outdoor location so that people could enjoy restaurants up and down the street, I would recommend a place like this. So I start to think one day that European Athletics can organize executive board or council meeting here in Santa Susanna. It's a perfect place for such a meetings. A mí lo que me parece Santa Susanna es un paraíso. Y yo explotaría la palabra paraíso porque tiene un mar extraordinario, una vegetación fantástica, una población divina y luego unas instalaciones hoteleras que son envidia de cualquier localidad que se precie de que el turismo es algo esencial en estos tiempos y para ellos. Estamos celebrando el centenario de nuestra organización. Esto tenía que haberse hecho en París, que es la ciudad donde se fundó nuestra organización hace 100 años, y hemos conseguido traerlo aquí gracias al empeño del señor Campolier y del señor Santonja fundamentalmente. We put photos on Facebook, on Instagram, and we promote this region because it's a very nice hospitality here also by the local people, by the organizing committee, and every event like a congress will help to promote a place like Santa Susanna, and I wish good luck and success, and I hope to come back also in the future. It's so great to see that everybody loves to present it and show the best of where you're from, and it's just a fantastic place to come and visit. And I'll be telling everybody about it when I go back home. It's so nice to see that small towns and villages can actually host such a big congress, because I think it's a very special thing to be able to say, look, I know we're small, but we're mighty, and we can show up, we can be powerful. Santa Susanna, para mí, es la puerta del paraíso, porque Santa Susanna une un desarrollo turístico de un grandísimo nivel, con la compatibilidad absoluta con la historia del municipio y con la tradición del municipio. Aquí no se ha construido masivamente, aquí se ha construido lo justo y necesario para tener una actividad turística de altísimo nivel. Me parece espectacular, ¿no? Es un desafío acoger a tanta gente con unas estructuras que son las de un pueblo bastante pequeño, ¿no? I think it's really nice to have those facilities that are a bit outside of town, where actually people can all get together and facilities are near to each other, and it allows as well the population of the city to actually have something to celebrate in many different ways. This place is maybe unknown to international, but that is worth it to be known outside of maybe Spain and Catalonia. I think that Santa Susanna and the mayor of Santa Susanna is looking the future. Yes, create the small town of the future.